Nā, hoki mai anō ki te kāinga nei, kei te kimi hia e ngā pirihimana o Tokoroa, ngā nanakia i patu kino nei i te tahitama, e 21 tau te pakeke, i tōna kāinga i Tokoroa i Nanahi. He patu kia tatahe mō rānō te tangata. He aro kore mo te oranga o tētahi atu, te hua o ngā mahi a tētahi kēnge taiohi, i hautū hia ki e nei tiriti o Tokoroa i Nanahira. Ko te pātai i nāia nei, nā te aha ke e tau pēnei nei, e nei mahi mō rika. You'll find that those students are probably the ones that are disengaged from school, left school a lot earlier. We certainly find that in school here, that the ones who tend to remain in school tend to be the ones who are quite positive about things, quite positive about life and so on. Well, I don't know whether the parents and children are sitting down and talking among themselves, whether they are listening to each other. Hei tā te ture anō i ngā haora haurua mai o te tahi karaka o te ahiahi o i Nanahira. Te kau mārima noatu rānei, te kau te o ngā taiohi, tāne wāhine, i haere mai ki tēnei huarahi o Jedburgh, ka hamahia tētahi atu rua te kau mātahi tau te pakeke, mā te pātene wahia me te paipa. I tēnei wā kei te hohipera o Waikato e taumaha Tiana. And our prayers are also for those who hurt the boy, and our prayers for them to come to realize what they have done. Hurting another human being is not acceptable. I think again, have a look, again go back and see who their role models or lack of role models in those young people's lives. Yeah. Ka hia tētahi atu o te tiriti nei kia ki te atana kanohi. Engari hei tāna, he mahi e nei ki wainga i ngā kēnge o te taone nei, ko roa ke e haere ana. I tēnei wā kei te haere tonu ngā mahi rangahau a te ture. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.